Hello! U ovom videu navešću vam izraze koji su korisni kada putujete. Kako da pričate, kako da se snađete u hotelima, restoranima, u gradu, kako da pitate gdje je nešto, kako da stignete negdje i na kraju ćemo se doteći nekih uobičajenih problema. Hajde da krenemo. At the hotel, u hotelu. Samo da vas podsjetim da uvek izgovarate za mnom, pogotovo kada ste početnici ili A2 nivo i još uvek vam je teško da prelomite možda jezik i da neke reči izgovorite ili sebi zvučite čudno kad pričate na engleskom. Veoma je važno da ponavljate naglas. Ne u sebi, nego naglas, nakon mene. Ako vam treba više vežbe, slobodno zaustavite video, pauzirajte i onda ponovite više puta. Zato što tako ćete se navići i na sebe kako izgovarate te reči i plus nije isto da li vi samo onako brzinski u sebi nešto izgovorite pa mislite da znate ili zaista izgovorite reč naglas i vidite kako to zvuči kada vi izgovorite. I ponavljajte. Može da bude samo premalo ponavljanja, nikad previše. Hajde da krenemo. Let's start. I have a reservation. Imam rezervaciju. Can I check in now? Pošto pričamo o hotelu, check in znači prijaviti se. Mogu li sada da se prijavim? Can I have the Wi-Fi password? Mogu li da dobijem šifru, lozinku za Wi-Fi? Can I have the Wi-Fi password? What time is breakfast? Kada je doručak? Can I pay by card? Mogu li da platim karticom? Ako želite u gotovini, onda je in cash. By card, ali in cash. Can I pay by card? Can I pay in cash? Hotel problems, problemi u hotelu. The air conditioning doesn't work. Klima ne radi. Air conditioning možete da izgovorite i AC. Samo prva dva slova spelujete AC. The AC doesn't work. Ili ako vam se više sviđa duža varijanta, the air conditioning doesn't work. I need clean towels. Potrebni su mi čisti peškiri. Towels su peškiri. My room is too cold. Soba mi je prehladna. There's no hot water. Nema vruće vode. Can you help me please? Možete li da mi pomognete, molim vas? Idemo još jedan put i ponavljajte naglas. The air conditioning doesn't work. I need clean towels. My room is too cold. There's no hot water. Can you help me please? Ovdje imamo jedan dijalog između osobe koja radi na recepciji i gosta. Receptionist and guest. Hello, how can I help you? Zdravo, kako mogu da vam pomognem? Ili dobar dan. U principu hello je poprilično neutralan pozdrav. Hi, I have a reservation. Zdravo, imam rezervaciju. Your room number is 205. Thank you. Broj vaše sobe je 205. Primetili ste da sam rekla 205. Znači u ovom slučaju kad je soba u pitanju vi možete da izgovorite pojedinačne cifre. 205. To je najbrži način. Around town, u gradu. Da vidimo kako da se snađemo u gradu. Where is the city center? Gde je centar? How can I get there? Kako mogu tamo da stignem? Is it far from here? Je li daleko odavde? Turn left. Skreni levo. Turn right. Skreni desno.
Go straight ahead. Idi pravo. Ovo su veoma važni izrazi koji su zaista korisni jer vrlo je moguće da će vam zaista trebati da pitate nekoga kako da dođete do neke lokacije. Pa hajde još jedanput da izgovorimo. Where is the city center? How can I get there? Is it far from here? Turn left. Turn right. Go straight ahead. Public transport, javni prevoz. How much is the ticket? Koliko košta karta? What time does the bus leave? Kad kreće bus, autobus? Where is the train station? Gde je železnička stanica? One ticket, please. Jednu kartu, molim vas. Imamo jedan dijalog u gradu između turiste i nekog istog grada, znači neki lokalac. Excuse me, where is the city center? Oprostite, gde je centar grada? Go straight ahead and turn left. Idite pravo i skrenite levo. Thank you very much. U restoranu. At the restaurant. A table for two, please. Sto za dvoje, molim vas. Can I see the menu? Mogu li da vidim jelovnik? What do you recommend? Šta preporučujete? I would like pasta, please. Želela bih testeninu, molim vas. I'm vegetarian. Ja sam vegetarijanac. Ili danas vegan. A table for two, please. Can I see the menu? What do you recommend? I would like pasta, please. I'm vegetarian. Neki izrazi koji će vam dobro doći u restoranu. Restaurant phrases. The food is delicious. Hrana je ukusna, izvrsna, odlična. Can we have the bill, please? Možemo li da dobijemo račun, molim vas? Do you take cards? Primate li kartice? Keep the change. Zadržite kusur. The food is delicious. Can we have the bill, please? Do you take cards? Keep the change. Dijalog u restoranu između konobara i mušterije. Hello, a table for two? Yes, please. Here is the menu. Thank you, I would like pasta and water. Excellent choice. Konobar kaže hello, pozdrav, zdravo, dobar dan. 100 za dve osobe. Vidite, ovo je način na koji ljudi zaista pričaju. U nekim restoranima, naravno, konobar će reći would you like a table for two? Da li biste želeli? Ali ovo je mnogo brža varijanta i recimo više kolokvijalna. A table for two. Samo na kraju vidite da je uzdignuta, odnosno po intonaciji vidite da je pitanje. Yes, please. Da, molim vas. Here is the menu. Izvolite jelovnik. Hvala vam. Žela bih testeninu i vodu. Excellent choice. Izvrstan izbor. Odličan izbor. Common problems su uobičajeni problemi. I need help. Potrebna mi je pomoć. I don't understand. Ne razumem. Can you speak more slowly? Možete li da pričate sporije? I lost my passport. Izgubila sam pasoš. I feel sick. Sick znači bolestan,
ali ovo može da znači i muka mi je. I need help. I don't understand. Can you speak more slowly? I lost my passport. I feel sick. Emergency conversation. Ovo je jedan razgovor između turiste i policajca. Excuse me, I need help. Oprostite, treba mi pomoć. What happened? Šta se desilo? I lost my passport. Izgubila sam pasoš. Don't worry, we can help you. Ne brinite, pomoći ćemo vam. Ili možemo vam pomoći. Excuse me, I need help. What happened? I lost my passport. Don't worry, we can help you. I za kraj, sad premotajte na početak, ponovite još jedanput sve izraze i naravno ponavljajte za mnom. Ovaj video će vam pogotovo dobro doći prije putovanja, da se podsjetite fraza i da ih koristite. Ako vam se svideo video, lajkujte ga i naravno zapratite kanal. I ne zaboravite da vežbate engleski.